Naitwa Rebeka Simoni Mazoya, ni mama Askofu Magwesera. Niko Diocese ya Mwanza. Nimefika mahali hapa kwenye faragha ya maaskofu na wake zao. Nashukuru kwamba nimepata wakati mzuri na kipindi kizuri katika kuangalia neno la Mungu na hasa kuendelea kujikumbusha, pamoja na kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini inafika wakati tunatakiwa kurudi darasani na kuweza kujikumbusha yale ambayo pengine nimepitiwa, pengine nimesahau, pengine labda kwa sababu ya kukaa muda mrefu unajikuta unapungukiwa. Kwa hivyo unaporudi kuendelea kujikumbusha, inakupatia nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuangalia namna gani unapaswa kuendelea kutumika na kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Kwa upande mwingine, napenda kusema kwa Diocese ya Geita, kuendelea kufanya kazi ya Mungu kama vile ambavyo sisi maaskofu na wake zao tumekuja kwa pamoja, kushirikiana kwa pamoja. Na kushirikiana kwa pamoja ni kitu kizuri, kuwa na umoja ni kitu kizuri, lakini pengine hata makanisa, pengine hata diocese, pengine hata pastorate na local church, umoja ni muhimu, ambayo inawafanya kuwa na nguvu zaidi kuliko kuwa mtu mmoja au kuliko kuwa wawili. Lakini mnaposhirikiana kwa pamoja kama kanisa ama kama kikundi, inawafanya kuwa na nguvu zaidi, na hata inawapa nguvu zaidi ya kuweza kufanya kazi, na hata inawapa mawazo na njia mbalimbali za kuweza kutumika. Miaka mitatu imepita, nilikuwa mahali hapa, nimekuwa nikimtumikia Mungu na kuendelea kuwepo mahali hapa tena, namshukuru Mungu. Nikisikia vizuri sana. Amina.